Ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye no burumwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure imwe rudende bakiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politique ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi ku mugoroba wo kuri uyu wa Mungu kwigenekerezo rya 19 gitugutu 2025 tugiye kurabira hamwe ibijyanye n'igitero gikomeye Fdnb bisubije inyuma igitero cy'ikoranabuhanga cyari kigiye kwibasira ikibuga cy'indege mpuzamakungu Ndadaye nibibonetse ku isaha ya saa 7:45 z'umuyingamo kuri uyu wa Mungu. Abarinzi b'ikibuga cy'indege mpuzamahanga Ndadaye batunguwe n'ibimenyetso bidasanzwe bya système de navigation aérienne cyangwa se système de positionnement global GPS bitagendaga neza. Hikanzwe ko hagiye kuba GPS jamming, bikabihura nuko hakurya ya Tanganyika hari umutwe ukomeje guhangana n'igisirikare cya leta ya Congo FARDC, ndetse uyu mutwe ukaba uherutse kohereza intumwa mu gihugu cy'u Burundi wihanangiriza igihugu cy'u Burundi ubwira ko FARDC iri gukoresha ikibuga cy'indege izana ibikoresho muri ibi bice bya Uvira ndetse no mu bice bitandukanye bya Sud Kivu bihana imbibi n'igihugu cy'u Burundi. Turaza kubabwira ibiri kuba, tubabwira ibiri ko biragenda bigaragara kuri groupe de expertise sur la RDC bakomeje gukora ibidasanzwe. Turebe GPS jamming, spoofing, turababwira kandi procedure utilisage manuel, turebe uburyo ibi biri gukorwa bidasanzwe. Turebe bataillon de cyber defense Fdnb yatangiye akazi kadasanzwe nyuma ya pradarte arienne. Turabwira operation Nyundo electronique, turebe biriko biragenda bigaragara. Turabwira kandi bijyanye ibiri kugenda bigaragara aho umusirikare ukomeye captain amaze gutanga ndetse no kurungika ubutumwa bw'ibibaye bijyanye na surveillance des communications aériennes, aho rero yagaragaje ko hari ibimenyetso simusiga by'uko hari signal electronique zinjiye ndetse zigaragara muri iki gice, bigaragara ko ziturutse muri Sud Kivu. Turareba hamwe source de infanterie, turebe ibiko biragenda byibonekeza. Turaza kandi kubabwira ibijyanye na portable electronique warfare jama system zagaragaye mu bice bya Kanyabayonga n'ahitwa Kamandi, byahungabanyije bikomeye ibijyanye na GPS zakoreshwaga n'igisirikare cya leta. Turaza kandi kubabwira ibiriko biragenda bigaragara bijyanye n'ibyagaragaye Kiriba Change Kamanyora, ahagaragaye drone de reconnaissance tactique z'umutwe 23 bifitanye isano n'ibikomeje kugenda bitangazwa bibereye Burundi bijyanye na cyber attack. Banywanyiro turaza no kubabwira ibikomeje kugenda byibonekeza bijyanye nuko President Evariste Ndayishimiye aherutse kwakira mu ibanga rikomeye intumwa za Alliance Fleuve Congo, aho rero zamusabye ikintu gikomeye ndetse zimusaba ko mu gihe yakomeza kuba yafasha FARDC urugamba ashobora kuza kwisanga mu mazi abira. Nibyo rero turi buze kuramvura, turebe ingingo imwe ku yindi, turebe ibiri kugenda biba système de guerre électronique cyangwa electronic warfare system zikomeje kugenda zubakwa kuri buri ruhande. Turaza kandi kubabwira ibijyanye na sécurité renforcée autour de aéroport, turebe uko bihagaze. Tubabwire Fdnb ibyo yatangiye gukora kuri zone de sécurité aérienne renforcée. Turebe kandi détection des émissions électromagnétiques, izi ni signal interference ziri kugenda zigaragara. Turebe kandi ikigo gikomeye kiri gufasha Burundi cya Africa Defense Corporation Initiative ADISAI gikomeje kugenda gitabara mu bijyanye n'ibiri kugenda bigaragara. Turaza kandi kubabwira amakuru akomeye ari guturuka muri Organisation de Aviation Civile Internationale na African Airspace Coordination Bureau nkuko biri kugenda bigaragara. Turaza kandi gukomeza kugenda turebera hamwe ibijyanye na véhicule de bourrage de détection zamaze kurungikwa ngaha ku kibuga cyitiriwe Ndadaye. Turarebera hamwe ibijyanye na phase de monitoration du système de navigation, turebe anti-jamming and anti-spoofing GPS system, turebe ISC 256 military incursion, turebe uburyo ibi byose biri kugenda bikorwa birangajwe imbere na Commander Leonsi Ndayigarije uyu no muri unité de cyber défense et guerre électronique muri Fdnb. Turaza kubabwira byinshi mu bijyanye na type d'attaque
origine probable turebera hamwe objectif militaire effecté tactique réponse Dore Fdnb et conséquences diplomatiques zigiye kugaragara mu musozero. Turaza kandi kuraba ibiri kugenda bikorwa bijyanye n'iby'abasasanguzi bakomeje kugenda bagaragaza bizabigiye gukurikiraho nyuma y'uko amaze iminsi yageragezwa ndetse hanagaragara ko ibiganiro ari byo byarangiza ikibazo, ariko ibi bikaba bitari kugenda neza. Turabyinjiramo ndetse tugende tureba uko ibintu biri kugenda bigaragara ndetse nuko umutekano ukomeje kugenda ucungerwa mu mbibi z'igihugu cy'u Burundi. Guhaye ikaze kuri page ikomeye yanditseho amakuru arabana n'umutekano, politique, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Kuri dukurikiye bwa mbere n'amahirwe meza y'itushonda sabone, ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubashyikiriza ngaha. Reka turamvuye inkuru yacu mu buryo bw'iramvuye akantu kandi turabe uko byagenze ndetse nuko kugeza ubu ngubu bihagaze. Amakuru atugezeho aragaragaza ko ku isi ya saa 7:45 z'umuyingamo abarinzi b'ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Merekiyoro ndadaye mu Bujumbura abonye ibimenyetso bidasanzwe ku mikorere ya système de navigation aérienne cyangwa se système de positionnement global bizwi nka GPS mu rurimi rw'icyongereza. Ibikoresho bya gisirikare bikaba rero bivuga ko ari bya M23 bishobora kuba bizatangiye kwinjirira ikibuga cy'indege, aho bivugwa ko sinyale zagaragaye ko ziri guturuka mu bice bya Bukavu ndetse no mu nkengero za Uvira. Ibi rero kandi byigeze kugaragara Kanyabanyonga kuko raporo mpuzamahanga ya Loni icyase yakozwe na groupe de expertise Siri la RDC yabivugaga. Ibi byari ibikorwa bya GPS jamming na spoofing ari byo byagiye bigaragara mu mirongo yo kuyoboza indege ndetse n'ibikoresho bya gisirikare mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Uwo munsi bikaba rero byaragiye bitangazwa ko byatumye mu bice bitandukanye by'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo imikoreshereze y'ikibuga cy'indege cya Goma igorana. Byaje no kurangira iki kibuga gihagaritswe burundu. Kuri ubu rero uyu munsi wa Mungu Fdnb mu makuru twakiriye biravuga ko yabonye ibyo bikorwa biganisha ku gitero gishya. Indege ebyiri z'ubucuruzi zagerageje kuva ku kibuga cy'indege cya Bujumbura ko GPS zazo zikagaragaza amakosa yaho ziri, ku buryo ubuyobozi bw'ikirere contrôle aérienne bwabaye bufashe icyemezo cyo gukoresha procédure d'artissage manuel, uburyo gukoresha amajwi n'amaso gusa mu guha indege inzira yo kugwa aho zagombaga kugwa. Nkuko rero amakuru atugeraho bigaragaza, ayizi wari kutugeraho yaturutse kuri bataillon de cyber défense Fdnb aravuga ko igihe cy'iminota 30 gusa nyuma y'icyo gikorwa ingabo z'Urundi zahise zikora ibizwi nka plan d'arrêté aérienne bizwi ku izina rya operation Nyundo electronique igamije kurinda ikibuga cy'indege cya Bujumbura n'ubutaka bwegereye ikiyaga cya Tanganyika. Umukapiteni uyoboye ibingibi ni umuyobozi wa unité de surveillance des communications aériennes yavuze ko hari ibimenyetso simusiga bizaho byaturutse signal electronique byagaragaye ko biva mu majyaruguru ya Tanganyika ahantu haturuka umugabane bigaragara ko ari mu bice bya hagati ya Kiriba na Uvira ahari ibikorwa bya M23. Mu butumwa yarungitse ku rubuga rwa WhatsApp ruhuriraho intwazangabo yagize ati twasanze ari source de interference GPS iri ku butaka bwa Kongo birometero bitarenze 35 uvuye ku mupaka. Byari ibikorwa bya Gisoda kandi twamenyesheje ibiro bya perezida n'umuyobozi wa FDC nyuma y'uko ibi bibaye bamenye ibiri kuba. Kuko rero bigaragara ndetse natwe amakuru ari guturuka mu nzego z'ubutasi za Service Nationale de Renseignement ndetse na Demiape, amakuru dufite aravuga ko bakeka ko iki gikorwa kiri gukorwa n'abatekinisiye ba M23 bifashe ibikoresho byo ku rwego rwo hejuru byitwa portable electronique warfare jammer system cyangwa mu cyongereza bizwi nka portable electronic warfare jammer system byakoreshejwe mu minsi yashize mu bice bya Kanyabayonga nahitwa Kamandi. Kuko icyo gihe bizagaritse urujya n'uruza ku bibuga by'indege, ibikoresho birohereza imirasire y'amashanyarazi kuri fréquence ya GPS aho ari 1.5754D GHz ku murongo wa R1. Bikaba bihuza neza hagati y'ibikoresho byo hasi n'icyogajuru cya satellite. Nk'uko umusirikare ufite ipeti rya Lieutenant Colonel ukurikirana ubutasi bwa Fdnb mu bice bya Rugombo yabitangaje mu butumwa amaze kurungika muri WhatsApp. Yagize ati uburyo M23 ikoresha ni ubusanzwe bwa electronic warfare
CEW ni intambara y'ikoranabuhanga ishingiye ku guhungabanya, kumva no kugenzura amakuru acishwa mu buryo bwa radio cyangwa se GPS. Ibi babikora kugira ngo batere urujijo mu bikorwa bya FARDC n'indege zayo zikoresha ikibuga cy'indege cya Bujumbura. Mu mezi ashize amakuru yagiye amenyekana nuko FARDC, Force Armée de République Démocratique du Congo, yagiye ikoresha ikibuga cy'indege cya Bujumbura nk'ahanyura ibikoresho bikurwa mu bice bitandukanye bizanwa Uvira, bikaba byaragiye byoherezwa mu bice bitandukanye byegera Uvira, harimo Kiriba, Shanje ndetse no mu bice bijya gusatira muri Kavumu. Ibikoresho bikomeye nka drone de reconnaissance tactique, drone z'ubutasi ndetse n'amasanduku y'intwaro zoherezwa mu ndege, zikaba rero zica kuri terminal militaire ya Bujumbura. Bikaba rero byaragiye bigaragara ko bizanwa kenshi mu masaha y'ijoro. Fdnb ntiyigeze ibihakana cyangwa se ngo ibiyashe kubyemera, ariko ibisobanuro nuko ikibuga cy'indege cya Bujumbura gikoreshwa mu buryo bw'amahoro n'ubufatanye bwa gisirikare bw'ibihugu byombi hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Ariko ku rundi ruhande M23 yakunze gushinja leta ya Gitega ko yemereye FARDC gukoresha ubutaka bwayo mu gutegura ibitero byo mu kirere bikoresha drone zituruka mu Bujumbura cyangwa se Rumonge, zikagaba ibitero mu birindiro bikomeye by'uyu mutwe. Kuri ubu ubwo M23 yasanze ibyo bikomeje, yahise mu buryo bwo kwihorera mu buryo bwa numerique, no kuvuga cyber attack ishingiye kuri GPS jamming. Nkuko rero bigaragara, reka tujye ku ruhande rwa diplomasi y'amayobera hagati ya Gitega na M23. Ibikomeje kugenda bitungura batari bake, ndetse bamwe bakibaza ikigiye gukurikiraho nyuma y'ibyabaye. Ibiro bikaba bihura neza nuko mu gihe gishize mu ndwi ebyiri ziheze President Evariste Ndayishimiye yakiriye mu ibanga rikomeye intumwa za Alliance Fleuve Congo M23 zari zije kugira ngo ziganire nawe, nkuko bizatangajwe n'ikinyamakuru cyinjirira inkuru zikomakomeye za Politique Africa Intelligence. Muri ibyo biganiro byabereye i Bujumbura muri Hotel Club du Lac Tanganyika, M23 yasabye u Burundi gukuraho inkunga ya gisirikare irigwa FARDC, kureka ko indege zituruka ku kibuga zigwa ku kibuga cy'indege cya Bujumbura zizanye ibikoresho cyangwa se abasirikare berekeza muri Uvira guhita babihagarika by'ako kanya, kwirinda gukoresha ubutaka bw'u Burundi mu bikorwa bya drone n'ubutasi nkuko babibasabye. President Ndayishimiye ngo yasubije ko Burundi bufite uburenganzira bwo gufasha igihugu cy'igituranyi mu kubungabunga umutekano wacyo, ariko anasaba M23 kwitandukanya n'u Rwanda yita igihugu gishaka guhungabanya umutekano w'u Burundi. Nkuko rero bigaragara muri inkuru ya Africa Intelligence, ibiro byasubije ibintu inyuma mu mubano hagati ya Gitega na Kigali, cyane ko raporo za UN zavugaga neza ko u Rwanda bashyizeho systeme de guerre électronique cyangwa electronic warfare ku misozi itandukanye mu rwego rwo kugira ngo bacunge imbibi z'igihugu. Ibiro byanibonekeje cyane ubwo mu mujyi wa Goma haberaga imirwano ikomeye, hari ibisasu byagiye biraswa ku butaka bw'u Rwanda, ariko ikoranabuhanga rya aerodrome u Rwanda rwubatse rikabasha kubisubiza inyuma ndetse no kubipfuza. Reka rero turebe Fdnb yahise ikaza ingamba sécurité renforcée autour de l'aéroport. Mu masaha make nyuma y'iki gitero cyagaragaye cy'ikoranabuhanga, hahise hakorwa ibidasanzwe mu butumwa bwahise buhabwa intwazangabo ndetse n'abandi bayobozi bakomeye kuri iki kibuga cy'indege. Bagize bati Fdnb yagaragaje ibikorwa bidasanzwe by'ihungabana rya GPS ku kibuga cy'indege cya Bujumbura ku igenekerezo rya 19 Gitugutu 2025. Ibikorwa byihuse byo gusana, kugenzura no kuburizamo ibyo bikorwa bizakozwe n'abatekinisiye bacu. Nta ngaruka zabaye, ibikorwa by'indege birakomeje mu rwego rw'ubusugire bw'igihugu. Fdnb yashyizeho zone de sécurité aérienne renforcée irimo ibikoresho bishya bya détection des émissions électromagnétiques n'imashini zishobora kumenya aho signal interference iva. Ibyo bikoresho bikorwa na societe yo mu Budage yitwa Hensdort, bikaba byarahawe Fdnb binyuze mu bufatanye na Africa Defense Cooperation Initiative. Kuko rero bigaragara hari amakuru ashobora rero kuba atarabasha kumenyekana neza, ariko kuri ubu twagerageje kumenya ese ni izihe ngaruka ibingibi bibereye ku kibuga cy'indege cya Bujumbura bigize ku bijyanye n'imikorere ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'ibikomeje kugenda bigaragara muri iki gihugu. Turabyinjiramo mu buryo bw'irambuye, turebe ibiriko biragenda biba ndetse turebe nuko ibintu bikomeje kugenda bimera
ndetse n'amakuru y'ibikomeje kugenda bivugwa ndetse n'ibiri kugenda biba. Iki gitero cya GPS jamming cyatumye inzego mpuzamahanga z'ubwikorezi bwo mu kirere nka Organisation de l'Aviation Civile Internationale ndetse na Africa Airspace Coordination Bureau zitangaza ko zigomba gukurikirana uko Burundi bwakemura ikibazo cyo kwirinda ibitero by'ikoranabuhanga. Ubuyobozi bwa FARDC bwatangaje ko bushimira Fdnb kuba yabashije gukumira iki gitero cyari gishobora guhungabanya ibikorwa byabo byo kohereza ibikoresho bya gisirikare mu bice bitandukanye. Mu gihe rero hari habaye agahenge gake nyuma y'iminsi myinshi y'imirwano mu buseruko bwa leta n'intwaro rusange ya Kongo kuri uyu mugoroba wo kuwa Mungu, bikaba rero bigaragara ko ari amateka akomeye Fdnb yanditse muri aka karere. Abaturage baturiye ikibuga cy'indege cya Bujumbura bavuze ko babonye imodoka nyinshi z'ingabo zifite ibikoresho bidasanzwe za radio birimo véhicule de barrage et de direction, imodoka zishinzwe kugenzura no guhangana n'amashanyarazi y'ikoranabuhanga. Amakuru ya nyuma atugeraho aravuga ko Fdnb iri gukora phase de modernisation du système de navigation, harimo gushyiraho ikoranabuhanga rishya rya anti-jamming ndetse na anti-spoofing. GPS system rikoresha algorithm zo mu bwoko bwa AEC 256 military incorporation, nk'uko rero bitangazwa na komanda Leo Sukuriye unité cyber défense et guerre électronique. Aho rero mu butumwa yarungitse mu rubuga rwa WhatsApp yagize ati: nta na rimwe tuzemerera abashaka guhungabanya igihugu cyacu kubigeraho hakoreshejwe ikoranabuhanga. Fdnb iriteguye kurwana no mu rwego rwa numerique digital battlefield. Nk'uko rero bigaragara, akaba ari amakuru akomeye yatanze agaragaza ko batazigera na rimwe bihanganira ibishobora kuba. Iki gitero cyagaragaje isura nshya y'intambara muri Kivu, intambara itagenda igaragara cyangwa se invisible war, aho imbunda zisimbuzwa ibikoresho bya cyber war n'imirasire ya radio, mu gihe M23 ikomeza gusaba Fdnb kuva muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo ibashe kuba yarwanirira igihugu cyabo. Uburundi bwo nyuma yo kumenya ko ibikorwa bihungabanya GPS bishobora guteza impanuka ku kibuga cy'indege, kuri ubu rero biravugwa ko bashyizeho itsinda rihoraho rigomba kurajya rikumira ibi bitero bishobora kuzibasira iki kibuga cy'indege isaha iyo ari yose, nk'uko rero amakuru atugeraho abigaragaza. Nk'uko rero bivugwa, turogeye rero kubabwira ibijyanye n'ibikomeje kugenda bigaragara. Nk'uko rero amakuru abivuga, mu masaha ya mu gitondo indege ebyiri zitwaye abatekinisiye baturutse mu bihugu bitandukanye ziri buze gushyika muri iki gice cy'u Burundi zikurikirane piste terminale militaire. Rero bifite ibisobanuro bikomeye. Biravuga ko rero hari buza abatekinisiye bo mu Bubiligi bari buze gutanga ibijyanye na direction finding ndetse na signal analyse suite ku rwego rwo kugira ngo barwanye anti-jamming ndetse bubake anti-jamming system, nk'uko rero byagiye byibonekeza mu bindi bice bitandukanye. Ibi rero byose ni ibiri gukorwa kugira ngo umusaruro w'ibikorwa bikorwa ubashe kuboneka. Turebye rero ibiri kugenda biboneka ndetse n'ibiri kugenda bivugwa mu mpera z'umunsi, ubwizuba ryari rirenze mu bice bitandukanye bya Tanganyika, hari abasirikare benshi ndetse bari bafite n'ikoranabuhanga rikomeye rireba uwinjira uwo ari wese, kuko biri gutangazwa ko muri iyi minsi hari bamwe bakomeje kugenda bakora ibikorwa biri kugenda bibangamira ubuzima bw'igihugu, kuko kugeza ubu biratangazwa ndetse karavugwa ko hari bamwe mu bakorana bya hafi n'inzego z'u Burundi bafite amakuru yuko izasarambwe ishobora kuzihoherera ku gihugu cy'u Burundi mu buryo bwari bwo bwose, bitewe nuko u Burundi bwagiye gutanga umusada, dore ko kugeza ubu ngubu kuba igisagara cya Uvira kitarigarurirwa, uruhare rw'u Burundi rwagiye rwigaragaza, kuko igisirikare cy'u Burundi cyagerageje kurwana mu buryo budasanzwe, ndetse kugeza ubu ngubu biranavugwa ko mu byatumye intumwa zihaguruka Z23 zikajya i Burundi ari uko babona ko u Burundi bukomeje kugenda bubangamira inyungu za M23.
Ku rundi ruhande rero kuri ubu hari ibikomeje kugenda bigaragara. AFC ku rundi ruhande ikaba rero ihisha umugambi wo kongera yakuba yakigarura igisagara cya Uvira kiri ku mupaka wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'igihugu cy'u Burundi. Nubwo kuri ubu ngubu iri huriro n'ubutegetsi bwa Kongo bakomeje ibiganiro Doha, hari amakuru agaragaza ko isaha yari yose bashobora kwigarura uyu mujyi. Amakuru avuga ko uyu mujyi wa kabiri munini mu ntara Kivu y'Amajyepfo ucunzwe n'ingabo zirimo iz'u Burundi. Ibi ni imbogamizi zikomeye kuri gahunda y'umuventuro yo kuwufata. Hejuru y'ibyo hanari kuba uriya mujyi uherereye mu kibaya cya Ruzizi, bisobanuye ko ingabo za AFC zitapfa koroherwa no kwigarurira mu buryo bworoshye bitewe n'ibijyanye n'imirwanire. Africa Intelligence iravuga ko umuventuro yahisemo gutegereza ibyaza umusaruro umwuka mubi wadutse muri Uvira mu ntangiriro z'ukwezi kw'icyenda, nyuma y'uko Perezida Kisekedi yashyiragaho General de Brigade Olivier Gasita gushinjwa gukorana n'umuventuro ngo aba umuyobozi wungirije ushinzwe ibikorwa by'ubutasi mu karere ka gisirikare ka 33. Ariko ibingibi byarangiye umuventuro itabashije gufata uyu mujyi binyuze muri aka kavuyo. Ni no kudusoje banywanyi kuri wowe dukurikiye bwa mbere tushonda sabone, ntuzongere gucikwa n'amakuru ndetse n'ibiganiro bashyikiriza ngabzibanda cyane ku mutekano, politique, ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Hasta la vista.